Sanibonani bafethu, ngiyanibingelela kule channel yethu iSiyabudi TV. Uma ngabe ungakazi usubscribe la ekhaya, ngiyacela ukuthi ulicindezele lo button elibomvu elibhalwe subscribe, uzowathola amavidiyo uma ngabe ngi-uploada la. Uphinde upress nayo-ke i-bell leyo, uzosithola shisa bhe. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bafethu, ngizongena shiwo dabeni laphana-ke. Ama-Q Twins, Liqwabe Twins bafethu, athenge imoto entsha sha, i-BMW bafethu. Abesendlulisa-ke laphana-ke ukubonga kwawo-ke laphana ku-DJ Tira, owawathatha wawafaka emculweni-ke laphana ngonyaka ophilile ngesikhathi ephuma kuma-Idols. Wabe-ke u-DJ Tira sewathatha wawafaka ngaphansi-ke laphana kwekhampani yakhe yezomculo bafethu. Impumelelo yawo inkulu kakhulu njengoba sekwazile ukuthi-ke athenge imoto entsha sha, kanti muva nje ubeqeda-ke ku-celebrate laphana ukuthi asethole ama-viewers a-more than 4 million bafethu within 3 months engomeni yawo ethi-ke hamba bafethu, okuyinto enhle kakhulu nje naleyo. Siyawabongela kakhulu ngempumelelo yawo bafethu. Kanti futhi mesiphinde sikuthi fahla ngenye update laphana, isangoma salaphana kwimbiya uMacingwane uzolingisa nje kuZalo bafethu, njengoba eseqalile ukuqopha. Uthi uzovela-ke khona laphana emdlalweni uZalo ngesizini yesi-6 bafethu. Nakanjani ngithi mina hlala nathi kuyona le channel izindaba solo sikunikeza shisa bhe, ukosuku ngikuvala khona la ngithi sengihambe. Please subscribe.